Pozdrav svima ljudi, sa vama je AJS Games i ovo je prvi klip na mom kanalu na novom kompu. Čekajte da ja samo ovo smestim i hajde da krenemo da vidite šta sam ja pretjerao pokažem na čemu radim u kanalu. Ne da smo da se lepo i krećemo. Ne znam zašto ovo neće da mi se isključi. Ali nema veze, nije bitno. Bitno je ovo što ću vam nastaviti. Ljudi, samo da se ovo čitava, da se čita ovo, evo čitava se. Sada kucam na YouTube. Idemo sada na naš kanal. Onda vam čita ljudi. Evo moj kanal. I da ljudi, evo to, znači prešli smo ovdje oko 41 video snimak. Imamo 23 prijavljena korisnika, kao što vidite ovdje na ekranu. Imamo 398 prikaza i tu imamo još neke gluposti, ali to nećemo sad da radimo. Znači, hteo bi da vidite koga sam ja subscribe-ovao, znači neke youtubere. To su ovi, znači Adnan Bro, posjetite Adnan Bro, vrlo dobar kanal. Samo kucate na YouTube-u Adnan Bro, možda svi znate za njega, on nije popularan youtuber. Pa Stanko Nikolić, želeo bi da ga pozdravim u ovom klipu. On ima oko 28 subscribera, znači vidite, gledajte njegov kanal i ako hoćete subscribe-ite se. I Full TV, znate vi ko je, znate svi vi ko je to. Znači, Luka Full, Miksa i Đora Full TV. A Games, to je još jedan moj drug, posjetite njega, subscribe-ite ga. Zvogan, isto ovaj čovjek koji ima oko 150.000 subscribera, posjetite i njega. Znači, on je isto dobar youtuber. Ducky MC, koji bi stvarno htio da kažem da on najviše. Znači, čovjek, dečko koji se baš trudi i kada ima 100.000 subscribera, puno neka mu je sreća pa da on dobije onaj silver play button. Serbian Games BL, svi znate za njega, možda ste ga subscribe-ovali. Play Clash of Clans ne morate da ga subscribe-ujete. Vekija, isto svi znate. Kovaz, isto i njega subscribe-ujte ako vam se sviđaju njegovi klipovi. Muđa mi je omiljeni youtuber, njega najviše volim da gledam. Njega ste svi možda subscribe-ovali i tako to. Imam dosta, zato neću ni da pričam. Imam puno kao što vidite. Ali ja bih hteo
puno da vam se zahvalim zato što nam fale još 2 prikaza i idemo na 400 prikaza. Ljudi, puno vam hvala. Ne znam, izračunat ću koliko imamo lajkova na sve klipove i bacit ću klip. Puno vam hvala što me podržavate, što me gledate, što jednostavno volite da me gledate i volite. Znači to. Imamo preko 40 ovih, kako se zove, 40 video snimaka. Za mene je to mnogo, nikad nisam snimio toliko klipova. Ja sam imao puno, znači da se, kao što vidite, evo ga Srbija Games TV, to je moj prošli kanal. Pa imao sam još jedan, valjda, ne mogu da se setim, ali sve to kad se sračuna, ja mislim da imam oko 70 i nešto video snimaka. Znači, a kad se sve sakupi, znači ja imam oko 59 subscribera. Znači, stvarno vam puno hvala. Ljudi, nadam se da vam se svidao ovaj klip. Ako jeste, ostavite po neki like, po neki subscribe. Ako hoćete, možete da mi napišete u komentaru ako hoćete da snimam Agario ili neku drugu igricu. Slobodno napišite u komentare i vidimo se u sljedećem klipu. I pozdrav, imate veliki pozdrav od AJ Games i čao.